Saleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguvusi mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya ku TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha na wengane zakwethu sila siletha khona izindaba ezingezinhle ke lapha na wengane zakwethu ikakhulukazi kubathandi bebhola ke lapha bafowethu. Akasekho emhlabeni owaye ngumqeqeshi webafana uclive. Estatementweni esikhishwe umndeni kuvela ukuthi udlule emhlabeni ekuseni ke lapha na wengane zakwethu. Udlule emhlabeni aneminyaka engu-74 ke lapha na wengane zakwethu. Indaba ke ezibuhlungu ke lezo wengane zakwethu. Ake sidibane lapha na kwi-comment section ngizuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uPaula. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile, subscribe cenza nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha si-channel lesiyabonga. Mina ngifanga isandla sakho uyemthathu ngenza mina njengoba mina ngifanga isandla sakho yazenza umsebenzi ukile bo wathi makhulu